Besik tama ba Loron bot Natal no Tinan foun, operador ekonomika sira hahú hasae folin sasan. Besik tama Loron bot Natal no Tinan foun, operador ekonomika sira ia Laron, hahú hasae folin sasan ia mercado, liu necessidade básica. Relaciona a situação ne comunidade exige governo atu controla folin sasan ia mercado, tambaloza balo hasae folin sasan tir sira ni hakar, onde retan lucro ia celebração Loron bot Natal no Tinan foun ne. Café agora folin saba be $9 balida. Uluk ne $7.50 balik $7. Agora saya tena ba be $9 balida. Mas midar ausente agora tung ituan. Agora $40 balu 38.39. Pos ne agora $18 quarter balu $18. Sirfaan lah nesa anda. Usuba governo para hatu ne folin, pos ne folin tamba comunidade rola la bela na agora. Café uluk ne pa kita sirne 1.5 tamba agora de stok minus. Jadi agora sirne besai. Pa kita 1.85, 1.85 sen. Tama ya bulan Desember mebe sirne be promoção atu be de hatu sasannya be folin lah ya. Usuba ya governo karik bele vai be companhia sirne ne. Tem que sasan serne sira folin sebele karek normaliza tuang. Tamba balong sasan folin sae ami layak bita tu hola. Niliu mak ba folin fos. Agora folin fos sasan folin saliu. Mai belo zanain sira esclarece sira hasae folin sasan necessidade básica hanesan café manutolun mina zona no fos tamba companhia importador sira mak hasae folin. Café idanene $39 ya. 39.50 agora sai para $51. Masih midar posição ulu 39 agora sai para 41 atau 42. Significa sasan ne folin sai. Se sai na fating. So se agora dadau kene governo matena mai hare mai controla ansa liu nasa alfa ni tem mais controla preço. Também China ne conforme ni hal conforme ni hakarak. Kadang-kala ami sira be empresário ki kuane, ne ami amba hola sasang ni fo preço ne pas. Exemplo ne fo preço how mina ne fo $6.50. Ni mus fa hene ba $6.50. Ha ne o conta halon sama ne. O grosseiro o fa $6.50, o fo how $6.50. Agora haba how basic o how fang halon sa. Sim, tem hala contra porque ni tau ni preço conforme ni hakarak. Tenakar ida fali o governo tem mai hare sasan sina sira agora matene ni hanoi ne matimor ne bei. Sasan ne be prazo liu atu heng hela fulangida to hela lorong limaneng. Então ni tau sasan ne ni hanesang hal samborok ya. Exemplo ida ni tau sasan ne hala supremi ne prazo atu hutona ni tau $5 $1. Aturannya ni $5 $1. Nos kala ba fale anisang contribuos ni preço atu hutona ni tau vai buat celuk tau ba aumenta tan leba ni sing negócio ne livre mas bem nimos tende hare sasan be atu prazo liona la bele foti morwan ser consumo la bele halon sane timorwan be fan sasan ia loza kanaim baloza husu bai faeza atu controla sasan sira nebe sina sira fan tamba dala bare close sina sira falsifica sasan nebe prazo ona no sasan nebe basic prazo sira começa fan ho folin barato equipa cobertura GMN